mun tina impact tv Kuki channel video se ke ma thang le mang hung dim kan lim se ven he tu ni khwai gamen ma da kin pium ta hand of god higher secondary school mon ahin pu se khule ne hin ran chilai mon ahin impact tv Kuki channel ka kal song of school mon visit ka kanai ven he which school hin tu achi sa pha le ni khu hwa yong chun class 10 result an hoi ma mazing performance tamta an pe do ven he chi to khan ahin tu kum sunga pan ahin class 11 and ran panu to khan ahin adi inchalai school mona thimjil na hung kaya hung seile na metric in pi ho tu kum nga ahin result nga lai ho a student ho da ki holum na chamcha an nei khom te na he apan na pe na ka koma to nu thu do nei pe ing ka ting boy na min pi ham kamin chu hi le LAMNGAICHAN CHONGLOI he hoi apan an hung ham ke hi sangkaya pana hung ka he sangkai chu in front lang ai lo la gam tha da yam chalai vel la ho ham chilai vel la ho hi ai iti da na chu school tam ta ma lai school ai metric pi an hung pan the lai school ai ti da na hung kai them ka ti na aji chu hi le na hi school hung ke pana pana hi na metric hung ke pana pana hin koi ma alo hinglo om nai poina hi chi chun ke hon jong school nei pa ka ta sanovin teacher ho kata san ji ovachun ke ho jong hi school hi kanewa pana ka hung kai naw a hi chi chun ke ho nong ka hin zon no move ki pau be to na vin se penta chu hi ti ngai la hin lai school a metric chan ge hung an sim lo na penta hi achi sa hoang an bol hin chung chun wa chun ma yong tu chunga hi metric chan ge hi an sima lai metric pi hung pang thai hin abana no loi nu ga pass ki no nang ka do num chu hi la hin tu chunga chun metric na pitan ai le pass na bang khat nei le lai kai da na ki gut cho na ama san thu chang khat chang ni ka do ma sanga hin namin le na khumin ne khwan sai le jing ki pa man kai ma kamin chu hi le LHINGNEINGAH KHONGSAI hin aban le ka khumin chu mulno ma hi molnom chalai vel la ma na I lai vel ma ai le pass na bang khat nei le lai kai di ngai na ki gut chalai ma 11 12 sim dan dinga he ka ki go za ai le no loi nu sai lo be khat na in ibola chu chin school mun ma hi class 11 sim dan kit dinga na ki gelam point khat le ni ga sai le jing ki pa man chi cho hele iti sayam school dang ho to le kha simdan ho system ho ki bangdi pana aji chu aban le ai ho jong thinglang school lang adinga hin secondary chi ka sei khilo le ma se pen jong hiding hi na aban le school dang ho to te ding in jong language lang ho jong mi ho pa ho han lang english lang he jong le chun tham khat ke ho he theina dinga ang hi phat le chun ke ho jong kan he the wa le ke ho future adinga jong ka phat chun pi ding ka ta san na sai dan chu oi zo to jong hin ai pa on ke ho thei jiu phata experience ki tha bol sa thei jiu na ti cho na anytime ma na tham khat english han lang mi pa he jong le ita chu ka bonds ka ki cooperate to thei jiu he oi zo hi Frank thâu na Frank về âm hoàn rồi ingai luôn nữa chứ cái phao mày ai lẽ abana nu cái độ nôm chú tua cái độ đi đàn cho question thắc khát hi rong lệ nãy nhìn đi bola chú nông pass it bang khát này lệ chú life school hi na thành gut tê ham khát này cái say pi lo chú cái phao mình tê chỉ mà sang avang chú na khulen mình nông này khai cái say lệ chú kamin chu hele NENGPICHONG HAOKIP ka khumin chu sangkai life school 11 le 12 ka simdan num na ji chu hele ti seram mundang chu school hoi om nai na ai bang chu lekha simdan jong school dang to agi ba lo ding ka ta san ne ji chu life school hi ta sa lam han lang lagaw lam yong la ni in a ki si khom pi thein na aban le life school ka kai dan num na pi pen chu hele life school hi lekha sim nai time ai ki happy zamin na cái phao mày ai lẽ nó bana pa cho khát gặp piu khát về nằm min hin say là jing ki phao mình tê cái mà min chu PAOGINSEM HAOKIP hay lại hoa này ham na min lip liền ok ai lẽ lại to cái độ nôm chu na ko ma na loi nu na hin say tan nin ko ma performance ho he ti nin ko na performance na chat na ga highlight thei dam class 10 na hen nin ko ma ka senior ho metric pi ho chu mi chu pi ho chu tam thona hin la pi ho la chun mi thum mi li ta bong hi urko district adinga chun ariang hoi loi percentage hoi loi nong pang thai ven lang area ho to thering in last school is sang pen loi nom me ai chi za cho na kai nom cho na chi dan cho lem le tel long hi chi za cho sel hin ran thei bin te na ta san cho na
ai le na school hi CBSE hay ai lo la Manipur council no yam ham Manipur council nu yam na board ai le na dei thau to na council pa yong cho na pas ne lai na kai dan ki go ke pa me ba na pa ga ti na min le na khumin khat ven sai le ke pa min te cái mà mình chỉ là thằng dân mà tiền hiến có không mình chưa thì là orang bạn của cái lai school mun ti na cho na ai le toy ka do num chu na school wa hin lai hin na kai dan dinga na bo man ki gel su ke zovin na school wa hin na ho dei lo stream ti dan chu commerce art sai lo le science so min after 10 plus hin hung hi tiang ai la hin na dei lo khatam tel da kai dan zo na di va pita bonung gel na di vam ti dan chu helai school hon hon chu na job jing ki go no mai lo le na ho pi mo mo lung gel na nei vam cái mà luôn gel sẽ là cái mà này science art hội vang in khát chú các bộ dâu lâu vang in lại school lại cái đơn điên vang cái núm này hon pen chu na job dan nom na ai le oi za hi alui ho ma he na hil dan ki go no hai aji chu tu ko ma pa na no hai class 11 hil sim dan dama sapin na hi la school muna dinga hi oi za tha la ding ham ipi da bang thugu na za kha ba ma ji chu kai dan dinga ki gel nei ta ji wa chun ở ra hiện thả lại đi ta la dinga ni gel cha na ai le school system na ta asan no ti na chu la 11 na sim dan di vai le chun ki pau me na bon wa na chung che wa zong ban te lang lo thing so ke vin lang la school in 11 and 12 in sim vin lang school hon min phat sa vin lang school a zong hin hong mi do ma sa pen hong hi vin lang 12 in sai ho la ban te ngai le class 12 na hin pe te nga zong le Manipur council no ya top 20 song ga so ke vin lang pathen pa sa le an ki mo to ge taw te che ti te le ka ki pa yes sir yung chal ke dovin chi Hand of God Residential Higher Secondary School mona hin kom na laizavit tu a hi chi school a pachan na nei ningkum 2022 a pass out student ho hivin ho hi to a de aka koma to te ni hi thuma hivin khat pa om thei da po in thingna school a dinga hoi ma ja a production of khat che tiong cho gom la ka se do kin nomin tu ran cham chakhat tu do khala ni ka nei no me pan na pe na hin ka koma to nu hi namin pi ham self introduction na khomin to cái mà mình cho hi le HOINEINENG KHONGSAI hi in sangkai bang khwa kon ka hi e ai le ningkuma metric na pi wa hi ipi ji penta hi percentage hi za na ka hung theiwa pachana sangta khan nei thwe tin agom lam pe na hin na sei thei dam oi zo effort je mai lo nang ma personal effort je ham angkom lam ta se dinga chi o zo hon ai ha pui pi ji o zong hi in ke ho zong ka ke ha bol na vin zong le o zo hon ai pu hi na ji o hi e ka tinum lekha hi boldinga no mai ina pana na ke le tho ham chalaya pana metric nan pi lai ta hai chilai bolding ai kom dan school bolding subject zana letter mag na muam subject nga kamu subject nga wow ai le namak school tam na pe ni pi subject ham kamak school tam na pen hi social science hi izan ham 94 ai le hom na pe ni pi subject ham science izan ham 65 ai le tua hi hoi la school na kai na layam na kai tam tu hi Millennium Institute of Science akakai ke pau me na abana noloi pa ka pass in lang to nawong ka do nom chu namin pe ham mi tam tan namin he pon ti skola ko rang ki selin na hin koi khon hem na nu na pa men ton sel chu ki pa min te ke le THANGGUNLAL LUPHENG ka hin ti chuna lang ho ka hin kanu ka pa men chu hele thangmang LUPHENG ka hin kanu min chu lingkhoi LUPHENG he ai le ningkum HSLC jam na pe wa hi percentage zat nan school ham nang hen patelong si zal chun 82.6 kan mu zowe subject za na nang hin letter mag na mu am subject ling kan mu epia tampe nam nang mag na school he match in kan mu ni chu 94 ti ho thing lang a dinga kher khel lo vai le school long ka pa za gun se nong che pon tin hoi ma cho hi hin tan nin social science a jong he ki nin pa cha chum ma we ti chu gom lama ka sei do no min te le tuai hoi la school na kayam tu patari hin wang hai sardi academy gari awang le kayam ka me ai la na nin hin a ka do num chu tu ku ma na sal pa win chalai mun a 11 hong tan ai la nang di pha na hong man lang na ka hin dam na ka hin hi dem chan chu do thei ta he na hi ne
anu han man le wang chu ana ki dam na le ana ki kai mai the nan te ana ki kai nan te ai abana no ki ho phana no hon man la ka kai de he ata na salpa ma sai jana sei nam le ki pau min na school ki board up dan cho dei ma mai nong cho hin tin ai le na salpa win school nom hin lai ta hin ipi pen ta hi kan athu pi sa penam gati he school ada engineering thu pi sa me lo le medical ho dinga he na ha til kho ma jing wam ipi pen ta chu salpa hin la school nei pa ta motivate na pi wam keng hi school a kuna tele motivate kan mu nahi adi din ka school nei pau sai khulen ka pa chan men aji cho ma hi lekha lang kyu sei lovin lagaw la ma jang ai til kho jing khara hin chi a hi keng chi aman kom lai sung wa dinga in ha til kho ju le chule lekha la mai ti simdam ai lo le idi simdam ai je mim chu ai ni to ding omin pathina to ding omin na cha chu aman in hilwa kon da keng cho chu ka kan khe doin ai chu kon khanu lekha simwangin pateng khona mo pi do ama kha bolo khan omi ai cha ju keng lai khona khe do se le sir ke sir pa si school nei pa sir se kholen hi ama ni til kho naw chu mim chun I kha bola ngai je min na pateng khot che cha ngap de hi pon cha chu keng ti school ko na he tele ki til kho na lin ta ka nei ti cha chu chi school ko na hin ti sei ram tele dan chu ke dinga motivation na hi lo le ta hung ki til kho na la school pa ka hin nei le khang simnum na chum na ai lo le keng h2 battery hin medical langa ka chin ka tha nu min ai wanga chu keng pathenin kya dinga up phan te tai pi skila dinga kin yam ke ala tu nang khalve chi school apa na hin hung apa na hi pia motivation na nei pa he nei chi school hu ma pa na hin sal pa hin piti mo school nei pa hin itin nan motivate nam masanga chu imen life and nei san hi mai la na hung na pa thai ba na nei be am ti hong chu ne ka sai la chung ki pam chilai school ko nga pa na motivation kamu na pen chu kamu na source na ka school nei pa o sir sei kholen md ama ko na hin chilai ko na ka khel don thei che hile let do your best and let God do the rest so na ja ko na chu ke jong ka em in life ka hin khwa ka to pi pen chu ka chi pi num na tele ka bol zo the ti confidence ka nei the na ki son na chu ka hin nei the chi school ka hung zala ko na chi kalung tup chu ka mo so zo de hi e ti chu ka sai nom la ki chi ta mu the ki chu hi le ke pam the jengin naute nya ko na hen masanga hi chilai school hung hin masanga pa na hi I ho thinglang mi te ho mo hi enu e pa te ho hi na bang ta kho kha zo te yong le atha ben percentage sang ta tang pasan na ko na hin atha no min confidence an nei hin mi o si to ke te zo the ni chi school ko na he pu se kholen nin an tir kho na ko na kam mu the hin he ti chu agom lam pe na mu the hi in tu nia hin ji school hi amani na pa chama ma je hinin amani khang ke tele ning ko ma pa na 11 num pan lang le ka kai hin the tiang cho ngai cha hin na ho school la ke brought up dan mi dang to ke hin ho chan sei do an na hi le ya so ke do ka ta san na he tu nia hin impact tv ko ki channel la ko na ji school mana kheulim ho la pachan na nei ho hi han lang school nei pa nei pi hi yong len bol ho chan an chai taw de ka ki pa in zone hand of god higher secondary school mana student ho to kheulim na in nei na ban wa hen to school mon mama head mistress nu to ke mu to na cham cha na nei ki no hitin head mistress nu chungchang thua ka do be nom ka head nom ho neu mi pi no head nom du ka ta sanin a school hi thinghang khu a hung hi jong le ama hi a function dan hoi tam ta mi te ho in adi in tu la social media khang hi to kilon iron sei phama ma jing ovin hi to chung chona jong hen abor hai ji wa mi pi te ta san na chan jalo wa school mon hi alo school hi itu ahi higher secondary yong an function panu to kelon na hin achi saphat te ho school hi itinara navam ti ho hi head mistress nu ta chamcha ke ma thangni ma hlung dim to ba head mistress nu ke holim na an level thaki nu ti an ngai thaki nu hete tu na ma sapenin in lai hand of god mona school head mistress nu nang ma chan chin agom lam pen ami pi hon head nom be ka ta sanin hung ki phong la chun ke paw mente ama sapenin hitabang phat hoi apia pathin katang va in chule impact tv Kuki channel te chunga hitabang platform nei pi zivin na chunga wa ki patho ka se keima hile kamin NENGNEITING HANGMI kahin kapami na hile chomlun HANGMI kanumin nei khulam HANGMI ki ho hi ucha mi sagi ka hiwin numai nga pasal ni ka hiwin aban le ke hi rampul
district Samulam Land Block Kiumola Patna Kahin Abanle master hi Manipur University at 2017 akan zohin abanle biget hi 2021 na ai ka zo he chule chilaya het means stress kan po hi kumni hi tai chan chu he ke ma introduction pa na ka sai thai ke pau me school administration no akonin ama chan chin agom lam tan han phong don hi la chu chung chu na chu mi pi te hon ama introduction ki bola ko na mu thei la kilom ta ka sa khat chu ama hi qualification a fit ma jing tu la ya ga sei ding ayong chun sunum ma jing MA on chai kit na la chu chu na chun education na ma B in chai kit na la hi in education is khadong hi etiong chu neo kha ka supplement ke na hi in tu a bana ka do num chu chi school hi ahung phang ma jing tan even infal wele la dung ho to ke te jo theina ama hin thir khat na ye di hi mu the nu tan abala okhu jaw hon flying colors hai se exam ho ajong hin sangta hung taw kilhan na hin iti ko mang ki pat do bala school hi ba lol hin ai lol ba mi pi ten pa cha nan ne ham ti neu chat nan comment hin pe la ki pa man ti ka ki pa in hi tabang ho hi min jong ana do jing sa question hi in aban le hi chi hi ta hi tu hi chi school hi ahung ki establish na hi 2018 abong hung ki establish hin a hin la ka sei num pi pen kha chu hinge infrastructure howang event na hi le school dang to akibang nai point hi zong le na sei bangin chun competition level iti le chilai masanga school tampi ana ikhat ho sangin zong piham kisai phat na hilowin lol hinna ka nei thovin chi pizi hamiti a hi le oza hozong well qualified teacher ngan akila in na abale chi se chu hi lovin chi hi residential school hi to kilhodin mundang achu building ho hi warden khatleni ki koy hin na hi zong le chilaya hi warden hi somleli ti umahin na somleli hin any subject nga chapang ho hi a het lo zo siu hi hindi halang manipuri halang a hi lo le mathematics science social science any subject hi oza abon chake abol thei dinga chapang ho hi aki thopi thei ding ki koi he na abanting le ka schedule zong hi mi ato aki bang pon na ka timing hi adanga wang chu e hinge e zong building anaki umin hi zong le jingka le pungu ma ki tho pungge chan lekha ki sim abanting le ozo han roll call hung bol chai le idal haji tawin na aban le cham kha zo le hi tia chu am hung lu jiwa ido a he awang pha ki ha sim awang si hin a hi wangin chilai mun awang hi ti chon ka bol po school nei pa zong hin ipiham nasata society hi khunung le oza ho hi lo chapang ho dinga hi future pillar na ti sim do da lungel sim ding ti lungel anei zi hin ama hin ha ta in oza ho zong hi ka ipiham even the teachers we are working tirelessly na ti de hezing oza ho zong hat in ai vikol vin juke tingle ozon jong chapang ho hi mundanga tabang to pura 99% akiki e katino me na pizinam tile ozo ho hin chapang ho hi da jong da haji povin hi ti chu ka to piu a hi lo la he lo zo siu ka ki tho piu oza khat chu class zo sia hi oza khat ki koi so ke he na jingka pung lima khain ka ki tho win abanting le pung lima khaya patna hi ipiham punga sunga hi ka bol ji zo siu ka ki bol do he na exercise hi lo le tea na breakfast ho hi punga sunga hi ka chai do ba punga pana hi lekha ki simpana abanting le jingkala pungget ahung tha le kinga pungget aki chai le chapang ho an aneu chapang hon an ane chai le ipiham ki gongo na school da dinga ki gongo abanting le school adinga ki go chayo le school a chiu le school timing cho chilanga pungko minute 15 a ki pan pe he na abanting le chilai school hours sung chun 2:30 elo le 2:40 chan hi school hours hitan aban le chizo apana chu ahung ki khan no le aki khan wa hi cha ki pia abanting le ki suthing ki wa ki suthing chayo le hongwa ho abol ki wa hongwa ho bol chayo le an ki pia abanting le hi tia chu pungu ma pa na lekha isim pat hi abai hat masasan anga ahi lo le ipiham pungko
adis na hichi HSLC candidate exam both exam pidi ho hi alhang pin pung som chan na minimum pung som chan ka to sa so ke na hichi chu hin ki holanga pa na ibham tu chan ge mi to ki bang thaya level khana ai lo le school masanga tampi establish so to kung ki ba thai now chu hi tia chu hard labor oza zong na sate in hard labor apin chapang ho zong biham hoi te in oza ho biham advice zung zuyan chun chapang ho zo apang so Kevin chilaya hu silent chapang ho wang chu chilaya hu do ki ho campus hu do environment adaptable hu hi wang chu 99% ka shwele wanoi le sit hoi lai da zong le na zo si adopt thai de heti chu ka sai no me na chi chan chu he ke man ke ho lo lin na ka sai thai chan ki pau me to school hen ni ses tu na sai dan chu ang lolin na pen tao hi pem ti tingai la hin amo hen cho thai chana oi jo na bol ta bolo student ha bola ki bo ti na hi in je chu neu chakhat ama sei na bana chu mu the khat ka sei be a hin to thu do abang ka do be kin num chu hi tingai la hin na performance o hi ko man hen ai pon na performance so hi neu khat na ga sei thi jam di ko ma pa na metric nan pi pan ma school me na pa na he ai lo le pass percentage is that jing ke jama average ai kum dinan pi da sung wa pa na tu kuma chu is that na pass percentage alo la rank holder no ya kha ta bam district wise be azung alo percentage that jang ke na school kha ta bam na student ho anti hoi nyaw chakhat ni ga ha lai pi lo ki pa man ke ga seiding achilai ka lo ki ho hi establish na jong chu ka seitan asot nai pon na 2020 apana hi hung ki pupa na hin na hi chi ho hi wang set ta in ti di ham ai lo le wang phat ti di ham amo hi ke amo ho chun a gel thiam lo khadin gel han lang hi le wang si ti mai the hin na hi zon le ke holding in wang chu wang si ke ki salvin piji nam tile amo him board exam de to ana pi thai to povin piji nam tile corona in na pandemic in iphem promotion ki bota vin cha hi ka kinep now chu chapang ho hi iphem well trained hin adi sana first batch dinga kan kinep now hi ka ha ki bol dan to na ai lo le hitia ai bol sa lo ho hi ka gya la hi le chapang ho zong hin am ho aki gyal now a knowledge level to ama mu na ho chu ki aki kal be se in na chi hin iphem ki ho ding in lai na ta hin ga sei dinga chu am ho bet wan chu thing in ki sei halang lung thing selin ki sei halang hile topol dinga ka gyalo zong tampi student ana hin na chiwang he ke ho ka wang si ve ka tinomen a hin la abana ho chu ka bol kit win ama sa ho tabangin iphem kinep na nei zo hi uzong leng iphem hinge unzona sei banga chu district level in na district level awang ka head moto abale okrul district na okrul district sunga hi ke ho chilai school adinga ka student no new boy KHONGSAI na ama hi sangkaya patna ahin ama hi 85% ahin ama hi district ngadinga ama ho okrul district ngadinga topper ahin district level adingin na ahi lo le abana 84% ahin aban le athum na pa hi 82 na aban 82 pa hin ho ga seidinga ho tribal te hi mats la sam even hizing jong la ama jong hin met sa hin let star mark anga he na star mark tile 94 anga hin ai thinghang mila adinga ma jong hi asang loin ahungin aban le ka ki pa pi na ta kha chomo jong hin district level hi lo le KSO lang hen lang area lang hen lang ipi jong le ipiham ki pa man nin thil tam pi jong amovin na ka ki pa pivin skule chi se chu hi po in Manipur langa dinga zong ho state level ga sei dinga zong asang pe muteni new boy 85 ahin abale lalgin ho 84 ahin amani zong hi government langa ko na incentive 50-50 ke na muding hodin chi zong hi ka ki pau piwin mi tampi school tampin hi tabang ho hi achang zong nai po in hi zong le ki ho hi tabang ka chano hi ka ki pa in chule pathin zong ka thang va in abale school karanda no zong ne ga dong za min na school karanda no hi class nursery patna hi class 2 chan hi lead international to collaboration kine he na hi chi lead international to collaboration kine hi lead te hin ki hodinga iphem thil pha chom zong tampi ap do input do pi win class 6 apana 10 chan hi coaching zong ai bol pi diu oza wang hi outstate na pana warnon
na well qualified teacher hung de he ti zong ka sei no min aban ting le koi tabang chapang ai lo le ei ho masangin chun ipiti sei di ham MA hi lo le BA chai phat le coaching chi ding ni ki gong ji ven hi zong le to hi classic se apana basic nga hi pat ding 12 4 tabang hi an chaya cha ko na an chai wa hi le ipi ham ni hen lang ai lo le MBBS hi zong le ai lo le air hostess hen lang ipi hi zong le hi chi ho dinga cho ki but na dinga ho ei ta thil tam ta i bol pi ven aban ting le hi chi lead hi ipi ham til smart class hi in smart class to ite bang nga ki bol ham til ai ho khang lai jin chun ipi ha ga sei ding in akambo theory bawon akisimin to hi chapang ho hin asim ho hi practical a hi lo le hi chi a hin tia bon chike ya hi amo hin material zong ai pi so ke ven na hi te hi ki bol hin aka le group le ho zong aki post din parents ho zong aki pa thei ma jing in na aba le hi chan chu class 2 chan chu chilai lito collaboration si hi coordinator kanevin chi coordinator pavin ama ho hi choi avat ko so ken pizinam dile hi chi ama ho hi mass box on min cha chu ni khana class kila do zat hi center la alu theina dinga ama ko ama hin center to ki connect nga imazo si hi ta hi ama hin abol zi hin na oza ho zo si hin class khana oza hi aniaw lang hi ni ko koi so kevin chi ja chu am ho chu ni ki tho ni umwal tablet to ki tho wa chilai chu tablet nga chu lesson plan halang ipi hi zong le abon se ke ya ni khatna I hilding ai lo le zingkala pa na nila chan nila ting le don button ime le bo chilai chu tu ni in hi chilai hi za chu akibol do eti ho zong na hiti bo phat le chun abana hi chi don button ki me ting le chun green mark jin chu tu nen hin hi chi hi lesson hi akichai tai ti approve na het theina chi green chu ji hin aban le unzo ka ga sei hai khat zong school langa achievement na ga ti wa hi le ki ho hi 2018 na chu maths hin district level competition at maths hi THANGJALEN mate kiti chapang khat kanevin student khat kanevin tut kuma SSLC exam bola hin azawin ama hin all Manipur la dinga top 4 la hu he na hi chi jong chu ka ga sei no me ki pau mai school head mistress nu to hen school dan ho neo achievement ho hi in school function dan ho phachum pen saitan ama wa he hoina ta ki khat chu ama sei ban nel char ka supplement ki dum chai tingai len day care apana class 2 chen ge hi leads international ho to hen ki thuwa school hi midanga to ki banglo be ran no hin a hin chewang kha khelo le inspire sunga ho pata ta hi so ton ki thu hoi tam ta chom mai tan ama phat chom na khat chu ne khat ka advertise ben num na khat chu tingai la hen classroom khana wa zan in pia phata computer system online system ki connect to phata he class ho he mona vet sui pi hen expert ma jing hevin la chapang ki selin ho wang hi amo sei phat go ki sei point ke nong phai langa ho hi ka ta sa ta ka toy jan a phat chum pi te do ti yong chu khat ka phong do be kin no men a hin a chaina ka do num chu head mistress nu ko ma hen to hi class 11 le 12 na koi du pa hi ipi pen na dinga na koi go nam ka ti dan chu council Manipur bo na hi dam level CBSE dam l pen ta regional hanam te ne ka se pi lo ki pa min ke ho council to na recognize sahitan ningkuma recognize sahitan abanting le ningkuma unveiling of the stone ho recognize ana inauguration ki bol na ho zong chilaya school ma la zong khuna mu jing thayo he na ale ta ka do ban zoma chun ipi pen pa hi council pa CBSE ta lau cho na ele pizza chu center pa min de lai ta non si na pa na saleng kom ne khat na ga sai thai de CBS achu hinge they also again his only CBS achu competitive level zong asanin abanti le hizing zong le ki hon to ipizia council kal han ham tile kal han na pi pe no hi ai ho hi chi state sunga na ai ho hi chi state sunga chapang ho hi ai ho diversity state sunga hi 99% be hi mi het thai ipiham mi het thaya bam flying color a hi theina dinga hi na hi chi ja hi council a hi kalhano he agomlam penaga sei dinga hi dan hi am holung pu dane vet dingai lahin center apa ta tri ta hi on state sung be ahin hi chi Manipur sung be ahin council ngai ku man lahin le
top 20 batch chu student wa hu chu jing ken de ti ta san na zala chu state recognized pa an dalte chu hi di chu mu chenun min he tu nya hena gomlam pen in hand of god residential higher secondary school a kong kalsung ovin head mistress nu ta kong kholim ovin hi chana an bi khanan chai utin tu na bana hin school managing director pa to kholim na anapan pekit ngal jing hoite Khoi hi akon hum kisim do don theizo se hi khoi zu thingsel akon kisim a hi khoi hi test the heart of Manipur.
zolangin apat na pe na hin chila school mun Hand of God Residential High Secondary School in na wa ko na hin school chapang tu kuma metric hin pi hoto kholim na ne yovin abanin head mistress tu to in kholim ki na min twan achai na khe ading a hin school nei pa pu sei khulen to thang to kholim na chom cha na nei khom ken hite apartment tam ta hin pi do zin ama chunga jong ki pa thu kan sejin impact tv Kuki channel thalengin ka hin lemin style handset on kan bol na he ala tunia he apat na pe na ka het nom cho hi tiangai la hin lai mun hi mun nom ta kha na hi in hitabang mun nom ta in school kilom ta khat ta le ngai cha ma ma khat nan bol to klan na hin til dang thu dang tam pi sei ta lawa hin pu sei khulen in nang ma chen chin chom cha ji na nai ta mai lo la so pi zan na yam ti hoi introduction na khat nei pe lo jing ki paw min te ke min se le sei khulen to thang hin so pi khat kan nei in cha no me khala pasal khat chale kaloi nu hin kanu ka pa to wang ka khom ve Surf introduction na thing ka sa japon pu sei khulen in out khat in mi pin ka het no ma ma jeng win ipham te na khat na school in ball khat na hi tan society so het thei ma ma khat chon hi tan government na to na yam ai love zong le ipiham lekha jang ge na simam ti ho zong mi pin ka het no mo win chidung ya chu ti da na chu chom cha nei lo ai lo le na tu sai introduction na pi dam chu ka va nei le illiterate da na nom ta na hi le cho khat ti ti mi pin na ta sa la cha te kai sa dam ti khalam ji chon out khat chong chin sei bel jong ki paw min te na lekha sim na mun ho ka ti da ne government service wang kan nei pon graduation hin B and hin MSW Master of Social Work hin cho hi dilha ka chain Manipur in conduct tian ho jong ka pass hin silagang piha oza jong hi kumsagi kumget lang experience nei sa ka hin na dilha jong missionary school khat kan hongwin so ta na kan tongin dilha graduation ka hin chai hin master ka hin chai he ti ka sei do nom ki paw me chi a he thil bol ne nei len nya sa unique jet nei chung hi ti da na hi thim jin lam pang ho a certificate se ho la lai po well experience awung ya ko na he tam ta he sim thei thei di tam ta he la ki sim phal phadam e society adinga implement he tam ta chan pu ru ja tu na he mi pi he thei khat school khat han bol do ti yong chum mu thei hi in neu khat ka ga supplement back in hen abana khat nom chu hi ti ngai la hin nang noi sina ka do ai pun tu lai ta mi tam tan school tam ta bol tan ai le na hi pi mo mo na ngai to din he lo ja na bol ham nang chu tim phala ka kon chei pu ai lo la hin bol de mo mo he dang business them lo tai mo la hin mi o si hin o khu ka thei po ai lo la kam po bi ka thei po chu chan bu ka thei po school tam tai bol ha chu nai pi lung mo mo na ya I pi idol ji na ko school na phu ro ham nan bol ham ga sei de le school hi langpin katha anom de hi de pon na 96 kuma hin pin tha na kiche ta kan ne na hin pathin ho pi na kan changin khang tha la ho a pathin na to ding chele min ko sim di pathin in ho pi hin na graduation ka hin chaya hin chi Delhi slum area hin school ka hin put do in South Korea te ho ta na kum thung to school na ka hin to gen na he cha hin to ding chu kan ei poi to ding ka he poi chin business ki bol han ti chu ka de hi de pon na school bol no thil no mang hi de pon e chen school hi ki bol han paisa tam ta kilo han ti chu ka gel pon paisa jong ka de pon hilla paisa de lo chu koi mam de po hi jong la na e jong society adinga hin pathin in ko no khat ai pe je chun pathin phat theina ka chan ji chun biha school ko bol na hen lang gam la go kalam na hen lang so zau se pathin mal som na ka changin pathin phathei bo in pathin in ai mi society a hen ton ka pon at pi pen ji pem tele phai cham na thing lang hi ai pi de se da ha totally economically hin chile politically hin banting le pi lekha education ang hi pura different hi tawen na piha ki ba lo na tam ta om ta ni chi economy strong ta hin ading chele abanti le cha te lekha thim chil nga jong hi lor hindi di ka hange ka ngai ton pathin ho pin ha ka changin na chele experience ong tam ta ka nei in hotel McDonald ho hin barista hin KFC hin so hi sum ka hin lo a lekha ka hin sima gan theita selin sa pang kahin na hi GPT economy strong hidam ai lo la mi ho te PT ki ba adu ham kin ozo ko makasin MLA hin MP ho hin igam sung ji development chu hin bonan te la gam sung hin khial sa di chu doctor hi ko ne hi sa ham scientist ko ne hi sa ham
อันนั้นจู่ไอ้เราpolitician คนนี้นี่สับโอซาเห็นนะไอ้สิโอซาองหินนั่นจู่เจ้าสิโอซาโหฮีก็มากันฮอลิมิน staff meeting เตลเห็นก็ฮอลิมสินไอ้สุดอีกามูฮีจ้าที่หัวจู่ตัวงาฮีปราไอ้พิหามีตัวกี่บาทเห็นนี่ดีว่าหินปันกะละนมเมยาสุปันกะละนมจะปะทินหูปีนังกษันยาฮีปะทินพัทยบุอินจิเลมณิปุราจงพิหาแมทโซคอมพิวเตอร์นะหินอากิจาวจิอินจ้าที่หัวจงขัดนี่งังโหลดหิงจะจับจินนะโซสีฮีปะทินทิลปีกษันยาจู่ปะทินินธนุมนาอีปีนะปะทินมัลสมนะปะทินินตะเลนอีปียาจู่society ading til pha khat be ki bol an di hi de sa na jala pathin ko na ka chan to kil hana chu ka bol hi ti ka sei do no me ke pau me ai na sei na ko na ka chi ta mu the ki khat cho hi ti ngai la hen pu sei khulen school hen bol on pen ta hi pathin ko na ka changi pe ping ta kha kong hin ba nan ti chu ki chi ta hi ni pi ten he them do ka ta sanen to ding tham ding nei down se pon ta le kha thim khat jong he well experience ka dong he ta en ama hen mi him ngai lut na to nam ngai lut na thing ta nei ja chu tu nya hi chan ge ya he kala hin son do the ti yang chu mu be kit cho hi in yong la pathin in cho tam ta na ping na ma na ki an do ama nu ato de nga koi bi pa chu ato do he kit ne ti yang chu ka sai be kit no men ani na kha kin num khat chu hi la hin namun khong lu na pan han ka ve na hi la hin na school bol dan ho him lene donate na mu ham ai lawe la na ke lam thu ham ti hon tam ta he question hu alo la ni na chun sponsor na nei ham ti ho zo in school bol dan ho him henge infrastructure chu nai ponte aki pan til dinga chu but you are something na amazing pathin til bol thena ki dang ta khat pathin min han pat to kana ka mu na hila cha ne ab khat ni na ga sei thei dem to he henge gamle go lam chung changa hen ka ga sei do nam sa pathin ka thang wa na ai sa pathin in chi gam le se lam do na hen pathin thwa ai holim pi khat amin bible chang jeremiah bung som thumle thum chang ni chang to min pi sem tele pathin tu sewang ka hi poina wang pathin hopi na pathin chi bible chang pa sa pathin gam hin pe hin isaiah bung som ngali ding pi sem ten na pon bu ke le hati hen na van til jeremiah in pi ham le se sem do pa jeremiah bung som thumle thum chang ni pa hin pi sem tele le se sem do pa phut do pa alim gong do pa hin ne hin ko hin ke man ne het kha lo ka sei pi de ti hin na si gam le sit len piha ka bona hin ange sumle pai wang ka nei poi sum thoi tam ta wang ka bai la pathin lungsi na zal mi tam ta nei ki thu pi in na min pi ti sei da doctor yang hulun ti hon jong ai ki thu pi in aban deng le oi pu juni ten nu pan jong nasta nei ki thu pi in na kol le vai hon nei ki thu pi in pathin in david in hoya ko nei pan pi hum tin thing la long ka ve tin na wa le si sim pa pa ka ko nei pan pi ti hi ke man ka tu sa si to kil hana ja pathin in ai mal so ma isu pu ibete honjang hi chi gamle sin min wang sponsor wang ai bol poina ewa min o chapang sim na ding hi le chi gamle sin na kila ine 80 ne chu nge sumle pa free wang ai pi poina ela mon wang chu sumle pa kila ve he jong la mi hin ko sikhat sim na ding chun amon gamle sin it chalo he la ibete chen khom pi na ga honjang ai pi o hi ka se do no me kidang mama ke khat chu isu pi ho dia ibete ho hen gam ho hi azu ngai be se lo he izong nang chang ga phal pathin thil bol thena kidang ta khat tem ka se do ke no men aban le na lam do da no tam ta nen se tan he la kidang mama jingin amun jong alam chang he jingin nang nong khang to ding chu ta sanu men abana ka do be kin num ka khat chu education hi nang itilam do la define bol nu mam education is khat nong hi tan ta le lai nan run na ko na hen nangin i wala education hi lekha simple chu mi ni education ni piti mu mi perspective ma ko nai nangin it is pas define mi ten hil che no mam i wanam sunga da cham chak ni se pi ki lojing ki pa mente ke ma mo do la hen ga sel henge mi mo do chu chom so ke nan te na piam tele mizo se hin government service mu te ti hi ai the poiser na ya chun lai school apa sa hi cha te ho hi lo lo thing po ti taw te thing hanga ma si pi tu ai kin sei kin so organic farm pi ti bol du ham ai lo le nga wa hen lang le kai kong wa hen ai wa lang na restaurant la du nga ki jang ho en che lo hi ho lang pi si ki jang ho si pi ti supply di ham nan chuna to jang manipur la na le leng the ho jong hi arab country supply pan ta ve na e chun mi khat service bo se hi ho igam ai service chate service nei sa te ri gong nge mi jo se wang hi poi na kin ka mu dol education chung sang ka mu dol la wang hin
it's a part of education khat he lo sign nan chu doctor khat nang chun even al IIT hin chai khat IIM khat hin chai khat chun an to khat hin dal amin pe thing hangama hunga min nan chu mun business a boljan dal ha hilangama amma hi na entrepreneurship khat angai to ham ai lo ale amma hi na to bang self sufficient ta hin theni ngai to tam ta amin na ke mamu dol wan chu Mahatma Gandhi education policy ken kana dei pi pen hin na Mahatma Gandhi nan sei pi pen him tele mi zo si chati le khasimo hi na to sa din sumhor sa din to Thailand ten bol ta bang chapang ho do save na le bank account nei so kewi sumbiti saving bol han ti ngai to pi pen na ta bang cha Mahatma Gandhi an sei pi pan pa hi an ki julation climate change om lo di ti ka sei do na me na gam la go jong hi tai ni sang san om lo di hin mi zo si na to so ke nen sum ke lo so ke jong se sum le pa ya se sum saving bol ding hin na ding ke ko le se le khasim zo si hin na survive hi theni de wa mi le khai sim hi ti ka sei do na me na pa me ai la ti pa ma jing in abana ka do be kin nom cho hong chal kin na hil hin na school of performance is all ngan headmistress nu da khong kheulim tam ta kan jatan kan mutan ai la hin ipi technology na mana elo le pi technique na mana na nga hi okhur elo le kangpokpi hi chuchan pu do te dinga chuchan pu te chu nyam cha ga sei sao beleng in fa de dong ke te the ta elo la even Indian pum pyang ke te the chom ho cho competitive ball du si jong chu a lo ling jing we ka tinu mem I walang kai ke lo ling lo cho very back one ai mo hem elo na in pinan bowlers tu chunga chu okhura ko na chu elo pi doi la ina choi ham tiong ka sei no men percentage sangta da student na sei dan choi le 85 84 elo 82 mu mi thu mu me te ne la it is amazing na thil ki dang ta kha da hi I mo na lo le chun mai leo dong ki te theu tam na student ho jong hina hong ki pan tha li li che ti tu tha di tin hong ki pan chu ni le ipi mo na bo ham ti ne chat ni ka ase chen pi lo ki pa men te e khat Mahatma Gandhi lekha sim chung sang khat ase na hen lekha is one quality education I mean and then abana hin exam bol hi ta pi exam hi jong lehin lekha hi thilo si ki mo sim thelo ki mo sima le ma hoi ta ki mo hilo hin na asim nan khat om he Mahatma Gandhi se da na hin na ale gamleng pa hin kapa hi gamleng he na gam sak asaka hat me hin kapa na holim na hin pi sem tele sa chu iti pha rong ham ti het na dinga hi nan chu ipi ama ai chu tham nga he na ai chi ga thama le chun ki da wangom thoi yang le e chi thama le chun amna cha alum le lai le chun apung chu na vet na le pung thoma phata em nan chu e chu lum le lai em nan chu aluma le ama hi pung ni ma khayam nan chu pung ni mini somli ta ma hung de sa he na ya chu gamleng pa chun sa si ti pha rong ham hoi la nga hu so ham ti pa hi agu ne na a het ngai khu ti lo le chun ma nilum ken chang lo a het lo de jan pung khat ong dam ba ro hong dam ni la le lang ke hong dam ti het ngai he ta bang lekha sim chung sang nga hin he ta bang naw te ho met 94 mo jong hin na 92 mo jong he na social science 94 mo jong he percent chu example chu ka sei se na hi lovin am nan chu henge UPSC lang civil service lang alolam nan chu medical line lang chu example ta college sum deitan na medical college sum deitan ipia so to mo hi mu zo lom tele science le met sai ha som hi ka sei do nom bi pe ne ba phai sam te si bora i pha zo lom tele hi cho to bong chung changa hi ki gut nai ne lo hi ta ka sei ma technique pin pa chu mi ko ko ma bo na ka mo se thelo he nam nan chu ya chu gamleng pa chun sa ji ti pha rong ti ngai ta ba chu ke yong sa chu ipiti kap dam ti pa chu ya chu lekha ebi chi met chi pa chi technique chu ka za pha chu sa ti ho hi nai cha metric hin pe na hi school metric hin pe hi tam nai lo he na ai wang chu cho to percentage sa ta ho pa nai ta na hi chu technique chu ka za he thi ne nga se amana sei dani school nei pa hin a technique wan ka sei do lo di hin na cha te ho percentage alu ho bangan hai sa nu mala ke an kai sa ven kin sim nge ti che hin gomlam pe na henge phai nyaw khat ka supplement nom ki chu hil hin a school wa hi ningkum result la chu pathen phat thei bo na kidang ta changovin zola hen message na ke holim na ko na chu invet vel hi mudio hi in percentage sangta ta hung omen tu hin okhura ding sang pe ni to kilon na incentive no mudio government ni pata recognize pe school hi min phama ma jing he tiong chu a gomna ma ka sei do kin nomen ai le school nan ran na sunga hin ha sa na pen elo le pi pen hin ha sa na sa wanga chu ngatalowa na changa koi ma sponsor lo pi pen na pus mo nga na kalkal jing ham tiong ne khat ni ga sei pi lo gi pawmen ga sei ding in bhm henge financial problem tam ta kine in na oza chi athim ta tang ki ngai cha tam ta men na ilung helo na tam tam thon nai la biha pi de seda society wa hin
ema pa na politician pa in politician pata ki bolding business pata school ran pan school pata ran nim lan chu lo pan bongsing pa ma le vo chawa pa achawa pan ema par hoi ho ita in bo khom ti wal hin Indian Prime Minister Nehru in PCM tele hun sunga hin pa chatam tam so ke na chi pa cha ho zo se hi ve le ahoi nau chom me ti so ahoi nau chom so ke ni ji ahoi ne pen pa an bol khom tele ahoi nau jo India denga hoi ta hung su lo ti na sei na ta banga chu ke nang chi he chi motif na kalung thi mo me society adanga ipi panla kin ipi ka bol the dam ele ke bol the pi pen si hi ta la chi ya chu eti pan kala dam 100% 100% plus ha bol ngai ta bang chen he chi to bang lung thim pen pa hi thanom ta ni kha jing tha cho lo he la ka pan he esu aimi cha te dinga economical balance ngai te kan ga sile biology vet ale upho gulchun upho ne ding na island na je food chain su he bo nam so ke na he ju kha chu disturb bol thing ale sun totally disturb bita chu na he to bang lo ne ding a hi phem tile to ai che na hi phai cham thing lang te hi economical balance ngai chu hi chen ne nga so lekha simna jong hi kyulwa na to lo ma jong ipi ham na nga he te kan chi hoi i ho thing lang mi te hoi USA tam tai chu chu USA chi ho khum bible sim to bang hotel na tongan chang damo chu e banga Germany me le cha ti ve to Germany France Italy USA chu he e mo sun henge patin tu chu athu pi pe ne sir na e banga chu phem tele amo hi scientist ta doctor hi ta le farm bol hi ta ahin no se an pulu so ke Manipur invasion bol he na chi chu nga he athing thinga se he to ideology tam ta kan ne in ya chu tu chung class 11 ko handi pe no he ai chun henge melhon thabak na sa hi ne ti nei chu hetabong ho hi kapo do nam ja hi bihal cha ti le kasim chung sang ai thanup na pathin ap pen pa kapo do nam ja pathin ap ti ka sei do no mena hi cho chun motivate zik ke cho nge ta sin na khom no le mi na chu na ha da ni khom jong le hi cho chun na gal ja na kal son he ta na sei do hin ki pam le zing ai le thu do hi ba na ka chal be kin nom chu hi la hin school nan ran tam to hi na sei banga chun class 11 12 nan ran pan dei tan recognize it tam chiten na mu tam 11 12 si class 11 pa hi la class 11 le 12 pa hi pathin pha sale tu la so vel ki sai tan te na pathin pha sale ki sai de hitan na paper wal jo done na done hitan process done hitan na ese pathilung sina so to bon se ki changin pathin lam pin ngau te ilung siding le officer ho e gel ko di mi tam so ken na ha salo tengin sei piha result aw masangai a ki chai ding tan na henge chi chu ka sei do nam ai le to ka do num pen ta chu sila ya school 11 12 nan ran ding ai arts bo se na ko idam science bo se na ko idam tu na mi tam ka he no mo he commerce no ko ida thu man ran khom dham ai lo la hin nan bol te ngai la hin ipi motive mo su ne ya chu no hi to school a kai dan ho class 10 ho ai mun cho ma kai sang la kai dan no yong la ka ki thu pi na da na bol me ji ko ham ai thalum dam chu te ipi sense ne ya chu lim tel no kai go te ham henge biha amo hi mun cho ma polele sangwang ko nge ti ka gel poina ke man enjoy ka se ka motive ti ha ka thanup na e ha sa tu se phem tele enjoy ka se na music balance hi nga ta cho chi hi ne di wa hin hi chi school amana hi ppt se da medical hi ta IIT hi ta NDA hi ta UP India denga exam hi thumnang lilang hi ha pe ne very tough exam hai na medical exam ha hai nan chu engineering ha hai thilnum helo aban UPSC ha se kin he na NDA on ti taute NDA hong chu interview to nei lo he na hapta changa bol hong vet ale na aton he lo e jin cho to bang jo si hi he cho jo si kin ka nei pin idea pa bo jo si ka nei idea cha te sung ka bol ha no me na he si ka bol ha no ma kin ke man ka akipison ti taute na peson hing ka de he si ka peson num ja chu mun nga mi da hon na hil sang wa kin na hil nga ting he ta bang lung thim pathin e pin pa hi bul ha no ko ma idea pa bul hang tin no hon abana no hon jang te ka na chu foreign country vetting ale hen hotel hong pa chu na khang hotel an hon he na KFC hong te no KFC an hon ne e ho kam e ho e mi ho hin e ho ting lang mi ho hin abang na hotel an ki bol abang te le bi adang na ki ve yang ki ji ki le lai
lai ra amang til osang ki pangkin na mun tilo si chop bai ki bol so okay he science le arts wang ko han din commerce wang ko han lo de na science le arts ko han din henge science wang kalung lu jepem ta ka sei tan cho si biology hin chemistry physics hin kalung lu de na aban tin ka thi mang ka thi na hi de po na abana chu so arts ang chu pem til henge exam committee exam tam ta me yo chu cham puli pira henge sa pa bang thim be in Manipur adinga wang he thininga seringa chu Infal city ban hena Infal city wanga chu result hi tinga le medical exam result vetaute ailo IIT den ho engineering result vetaute UPSC result vetaute ale henge nyau sa so wang chu klang ho ta bang PPH bank pi ho ta tam ta bai mu thuna be ai wang India dang very tough exam li ho hi thum ho li ho hi he soi prai through zo hum tel science le maths ai la samji na ya jin ka se ba chi technique ka hin za para ba so now 94 93 92 maths science an mu zo hena ya so to bang nu le pa te ko ma hi thinglang ga ma cheng nu le pa ti ho zo se hin ibete na ga ho hin abana mail chen khom pi phaitol mi ho hin na ai lo le thinglang ga ma chen khom pi ho zo si ulena ho zo si aza dinga ka dei pi pi na munang na zo sa hung win na sa de kyon patien sim ka te na ngi patien sing mati alol hin pan halan lang te ti ka sei do num pi pe ne ai je ta bong hi idea ka nei pi pe na hin to lead international school to collaborate ka bol hena ka bol khom wa amo study material oza abona ipi du local mi ho chun na local mi ho chun cho ta bong ho chu supplement hin bol du hena ta bong so ometi ka sei do num pi pe ne chu ta bong idea pen chu kol ho to kol te ho hi na le i ho sang ching just thim zo he amo to ki pol khom ngai idea la ngai he na loksin pangan ni ti me le na ji sir ai au cha ton min pa lead international collaboration ka bol na ti pa he school ho to hin au cha e ho dinga midang school an ki bol ma sa ho to aki hi na le to na bola na mudan an hong ki loi khom wei tan aki hi na i chan ga su te ho phacho min te ti pa na mudan pa he ma sa ho sa jwan ka bol chi ho to ka ki pi pa hem khununga dinga cha pong na phacho mo mo de na ti pa ne khot ni ga se pi lo chun na ta san dan na pisi mo mong ta mo to en ki loi piam te so nga se ri kil la chun ki pa min ke ma vision awang se le ke ma mo dol te tang te na vision ti tang te na ke ma mo dol la hen e ho thing la mi te hen BA che pha le exam ki de na service ki de cho master che pha le service ki de cho ai wang to lead international school te ko color MOU sign ka bol chai ta na se le mo tax ka pe de sum deposit bol de lom ka bol chai ta na ele mo hin piam te le tu kuma hi class 6 7 8 batch so 9 10 batch so 11 higher method na batch so ma bol hena ele ho hin kolte ho hi cha ki gong panai ta ho willing class ya pa sa ki pan ki hena ele ita hi min aman amo hin abula pa san bol uta so abula pa san bol uta so e ho hin BA chai pha le ele class ya pha le chi exam as ki hu de ti to na ga dis ma se dan cho class 6 7 8 apa na he athan up na cho ho ba cha ki concept na chi a concept cha hil pan ni uta cho sir na nang school ai hong chi me chi school a bol cho na abona materials abona ka pe so ki class 6 apa sa pan do he to hi class pa ho hi cho hi mi class na mi som ni nga he man pe do he na a fi yung affordable he thing nga se na price price nga tam ta kilo ho sanga class 11 ho bol di hong hi a price homal hom ne emission homal hom amantel affordable he mi usin azo the ngana le chi chu hi nga he e o hin BA chaitin master chaitin hin esa ma ke gong chi chu hi lo de thing se nga se da ke ma mo dola na ta amon lit te na bol ta bong ma hi kinang ka se bi pe ni thing lang ka ma dang to ko MOU sign bol thelo de ka ti na bol ke hin idea hi a thing nga ke man ka ho lo hi cho amo hin ke ko mang se lo pi cho ke hin smart class to kan nei khom ba sa mo ten kan ke vol mo hin cha pa sa kin ka do hi ta bong ne hom ta ka to amon kan nei event ti ta cho ele manipula in charge pa mai pak na mai pak mai ras kuma mai pak hin ma hin ama ko ma ka se le ma lung dong hi cho sir I don't have this kind of idea ti cho from where you get it ti cho kin ka sen che hita bang man la pa ka mo he ka ti cho le acha ma ba sen biha sidat ki ti pa to ning ge to sa na ama sidat hin ama hin hi chi i ho school la dinga he mo pu no ama hi in fala hung ai tai ma hin hi chi ama lai school la ding coordinator a pang hi ma hin ama mo pu he na hi chi all competitive exam ma mo pu ke ton ka ki tho hom he na nan che hi ta bang che hin hi cho to bang hi idea pa hi bi de se de ho hin atil basic concept mi het ma sat ngai athi ninga se lekha ya bon ke gisim jong la ke hel exam ma ki mo do so ke point UPSC exam ki ho no ka bon a ki dong hi lo he na man chu thil je ka se ta na gam leng pa chen sa ji tyang da video e ya ga he la ta na ga se ki khan chumi tam tan ka het them lo do men
aji 11 cha fanan run data na hichinan run ne pa base on ka ne len lead state on ki thu te ya success affordable ho sumla pa to ki to a na mu do te ding phai cham mi ho to ju dem nai ko on ki galu te tin chai pon knowledge ki ba sa te amo to en any level as di sana chu le sit pum pa yong hi ku ki cha te ho zong ni mum na che wa be la school na hung kai ko za chu hi zong la hen nang product mo le sit chu ngai the za te ding na man the te ding tin ai ho ya ko na chu lead su ne te ne chat ni sorry lead international collaboration na ti te ho hi ko man ka het po ven het dan cham chat ka ti dan chu tu nai viver so an va te ngai hen am hoi chen ga pha chu mam na amo achievement so on het dan mai le ni ga se pi the di ho mo hi lead international school mo hin all in the school sang li le zanga del ne na amo chile mo in scholar hi mi zali to mong kanai veti mo hin na ai mo hi mi tam ta hi ane hin che cha aching a theme tam ta nei so ke hin na even a hin mo hin tu chungang su around more than 20 plus the success da no so mo na medical me mi ha ka se sir medical me mi ha na aban IIT ang chu tam ta 20 plus he tu so mo hin na all India na to ne lo ta chu ta bong chang zo he thi nga sa na yes mo hi ka vet don confidence on kan nei thoi chu thil bon na meter chin pe ho thilan bol dan ho chele ke hi yum class nei pi dan school hong vil dan ho ke ho lim dan hoi ka vet ale na hoi ka sa ma jing ya chu ba kalung na ta khat chen ya khat na school a khong mana ka pa tha ji ngai pon awa hal loi chu ka hi thau tan school room na classroom ka gav nei le class day care apa na class 2 ka na ke pol dan ho chu classroom khana head mistress no sen chu na chun waiza ni na to ps smart class ga hikit phata a thilum dan ke na da control it's weird abantile ani sanga the lesson plan ho jong period minute sanga class ina chai diu abantile jin lekhang ya chai paul hin mo hin boton me ki lai hin na abantile chin langa chu khulanga delhi bombay lang kolkata lung chat ki na ai class ka nei ta ve ka nei powe ti lo man internet hi tula hi expensive ang hi man chi bill wang hi to na wang hi lo ta na o jo textbook ve hi ma cha hi lo hi national education policy tung sa mo chi hoi ta follow up bol wa na chi pi hin na even ting la hin lesson plan question answer abon kya so okay ta ting na chi tem la sa bona sana aban la hin to hi ka se be kin num khat chum infrastructure 11 12 nan ko iding a hin infrastructure ho so thupi ma zingin nunga ho pasa khan ka de ka ngai ka lung se de ti ting ai lo no ya a chon phat no ki mu be set lo we agom la ma sai ding a chon sumla pa na mel jaga akive ma sai de le ki hele ele na hin infrastructure ho hi itina bui piam ta yo plan pi tabang na yam ti ami pin ka het no mo he aji chu na school bol de ho to ke za ji in ti dan school na bol ka tilal abana 11 12 nan gun dan pa ho to hen ta bang future planning pi bin na yam ti on ka het no to hi ho mail hi Christian ho in architecture ho engineering hin ba ban tel electrical engineering hin civil engineering ho hong win na to 3D man adro chai ta bon ka school kem pau su se bon na hi bon ke major bol so ke va kindergarten hoyam daham chapel hoyam daham amantele school cho het sadam school hi class 6 to modern gom tha school ka sadu hena esin school ta si sading chipale ipd seidha athil chu science lab helang pi me o si se bonam so ke de hitan na esin so to bong hi hoitan amon 3D abonan kalungel jo bona ka se so ke taban amon che boi pi wa de 27 te le hin mo hin hi chi put aman bol de tawe na ki pau me tu na mi pi dam tan het lo di je wa ka ga do ho tan hen infrastructure jun ki thu pi sa ma thu pi sa ma zingin 3D ke kha be asal le ho la building tam zo a hen school ma patana gong na hi len alung lut ma zingin thu pi sa pen tu chapang hin khu chu hin ba na hen infrastructure ge ga ho very competitive idea mi o se thanum na thei ding a he ka gong ti chama ko na ki ti chanai ga amu ki yeah unique that khat chama na koi chi ga heaven ai la hin to ka do be ki nom ki khat don chu ai la hin I hola hi dinga he jo na satan economy din mun hoi hoi na het ma he I chen khom pi hodo te dinga chu za thumi cheng ko kin na ga me le cheng ama ni chu very I hodo te de chan be ho chana ki me ai la school nan dinga na school a hin za do sika kai sa e ti jong la chen I ho chu 80-90% be chu hi do he la long time ma da 18 nong kiran thei di hina alo la school hi assistant the ni da pi na bolam ka ti he gom ma sei da chan fee structure ki depend be set lo zin ati nan che pitama idea to boina nai no ma lo mi pa ho ti ha ka sei dan so na ma tu thei de ka ta sanin long rana dinga he pi de bang lungyal na ne
anh cho cái xe tại lại chỉ bây community họ giúp xếp na cái số cái hết na pathin xin tu sinh cái mang số pathin mà số mà cho harmony ta nằm số cái na coi mà ta coi mà thì tao thì hồi majority cái dòng lệ nào thì cái họ giúp xin coi mà cha mi nuôi xếp bổ na năng chỉ community tin yang bố là dòng này bổ về pathin mà số này cái gì đó mà na hết ta bằng xe vậy sẽ long run ta anh đi ngay hình chỉ cái xe bằng cái idea cái này pin pa implement phải ta bảo tiếng not only government job na ngava lang hen kai ko hen lang apple farm hen lang me jau si hi aning ko kawan sa kabol so keti ka se do no chida school sustain chu be affordable ahi na bana chun ipitil chi ipona hin zo thei du na ama i chu mi osin government service ne lo hin ane eu thilo din ne chun ama koi ma sang kai kongwa di thung gel khai to e chu kai kongwa di ke se no hi kalung thima me na kalung gel ai chapong ko ma ka se hin pari khatna sangam khatna bor somni po do hi changkong khana bor ya po dom ti nga hi chi technology po do nga tai khati ko de survive din nga je chu gamle sini ke len thelo ta na nyaw che hena mi la kitam che na chi sustain ne ding tam ta na ball cho ya bahadayum le zingen koi ma povin tu lai school midang school hin lang pe chu fi ho pata ko le school smart sa ding abana uniform smart sa ding materialistic hoi sa di ti so gel chuna ai wa lang koi ko ma to te ka na lai school aba sa hi ning ko ma class 10 na pa man chu ma ka na sevin na sir lai non ni vet kol bong wa hi ni hil bong wa mandang school lang bol poi ti chu na parents bang logi sa pau ngai sang chu sa pau ki them chu phanai enge sa very important sa pau them hon ken ma mo tol sa pau chi a them ho chul hang pe reception hel an nan chu course center na to don chu le pakaja tho chu ken ka gel pi ben chu administration da vai ma pang diu ka ngai sang bien chana aban economy ama bia Israel the na le hun Israel ga ma khu mo hi ki support to chu sumnei pa chun investment na bola mi tam ta loan ho pp bol e o ga ma hin sumnei pa hen bia parents ho mi sun le pai ho tam chu benga ki koi tup chat no tira ki bol a thia thang lo hi na e chu i ha khala ki to so tho thelo chu mi koma iking ngai chala ki ngai ki la to thelo chu as gam no hon mi ki la to the ka thi na as mi ki la ke support tho thai sir te banga chu e chu ngai chu as idea pa ke koma idea pa ke ma bo sen ka gel jenga ka lung thima ka gela koi ma ko hop do lo hala chun a tui thi to bang ke chu thaga wang sia le pem til ahing pa su put ngai chu thaga na pathin thwa se ang la na sir na ai la tu a hen school ki bol do si he nei la hin khat se sa su thei lo he ati dan chuan na seitan government jobs te ke dinga chapang ki sim thei lo he ai lo la any field do si chu mi o si chu e pi ha a hi ngai he aji chu mi khat chun feel o sa to kha thei ke ta lo ja chu ai la tu chan ge dinga hin ipi pi na gon pi tam school a dinga nang ma lungge la hin agati dan chu games and sports ai lo la te ha cho ama curriculum mi pi na kwai ta me lo pi ko idina gel be ma tha ai do grana ta hi hang pe ki chin ho cho bonam so ken na ki chin ho sam so ken to ai ma khwang hi tar ground hang sim ning ka go ngen na cha pa cha pong hon lai mo na ki chip ne the di win na henge sum le pai wang kan pe with by fact pathin pha sa le na pathin in sanadang kang ke hai ti na aman to ang hi ipiti se da ha ngakul len ta ka semin na ai cha hin sumang kan poi parents on sem wa amo cha ti da fi to ka to he sir support na e so amo hin zo den kyong ka hin na na amon na an to wa he ta se hi chimu na ba sa so mon cha ti on ki thim chu dan de na aban apple farm ang ka bol ki na kiwi ang ka bol ki na jes nang ka tu ki ni cho e ji su pham de la cha pong ho ko ma so hi to bong hi na to ngai ti pai ke ma hi na sa ngai na no only competitive minds aban agriculture na kalung lun he ti nga se na to jek ma in vetong even a le mo hi behavior Alibaba en group hon nai bana to ai ma lung pira chom hala sumin jek ma hol mo tho cho jek ma Japan le Korea am choi pi ga jilam tele nga wa ji le pe kai kong wa ji ga yil jil ki na jek ma na cho chu nga he ti ka se don ma san na na se so chele bana hospitality kilo chi ho Manipur jong hi east policy no pa na chi phem tel tori chung changang hi na tekan nga sile mail he watchun vela singzu ho pi iroma tu pi sao chu ihon johin changpa me na ipiti ho ma changpa me ju foreign mi ho changpa me du the dam ti pai ngai na as hotel oi hon veto hospital nei im lo pi chu thing nga se ange pathin pha sa pathin lung sin KCC bo se ne uzo sar te nga na Christian hospital khan ne chu chi sanga hoi chi isim ngai pai tol sunga pai tol gu ka ti poi thing hangam lo se na aba hospital hoi nei ngai
athi ninga sena aba en ni o hi vanoi le sin piha en chung chang ai ho piha hen na the du pa hi ipo do ngai bal na en kal le bal nam na chu epiti na chang pa be epiti ho nam chung ke na chu kalung thi ma policy ka nei thing ninga sin na se hoi ka sama ma jin chi curriculum ka mana na games and sports giu se je pon abal ta na ga se be ki kha mu the ki kha thei ngel hen na to na apple farm na ball ho bi pham tam dan se nga farm na ball ho su de na ga aven hele e chong mo dinga ipha government job sa hui thei lo dem him kyu mai e chong dinga na gun pi nang example kha na se ne na abal ya ka do pe khat nan ap ku pum la man don bu tha ke ne le ka dei ma parents te hon kyong ju kha gel he am parents da pha chum so man dai ja choi lo la phuri chal la ya nang nang aman cha pia school fee da ka to cho ju he sustainable na yo la hin the ne di pa chum tu ti le ho la ju ma cha ki lo ling the lo dinga me fee se che ki nga la chun a phama ma jing in kan pa cha ma jing in pathin na puin tin lo hin jom jing ken in lam ai la hin a chain na ma ka do num chun school nan bol na hin parents wa ku na hi ai lo le nanga ku na hi na ki ka relation pa hi na iti ki sim hoi bel na tiam ka tiom ka het no men ai tam pa ha phana na tiam to ne khat si relation pa ha hoi lo jin koi man e ote chu mi thua lo de ki cho cha te koi num lo ja cham khat do koi ko to la do le ai che long ron na ngai ma it's a part of ya ki sam business ka lu dei ta ja chun ai lo le chapai ko sim na kinin hin ko sim na chung chon ang chun apona chi kho mai ja chun next relation sim hoi de dane parents ko me pi da mo thum num nan na yam ka parents ko ma he parents to deal wang he anu mang nom poi na hi chu ipe cham kang lo hi di ho na so pi ho pa ka sa cham kang zo hin na e khan to ne ta man wa jam understand nong wa jam lai na e chun e o hin cha te lekha sin na a sumla pai sen sanga gam la go ki cho din kar ki cho di ti na ai la sam me ki cho di ti ngai to pi pen hen tun ke ong kalung thim na sa tai to khang kha chim te la delhi kam lai chun chartered account wan me khat an muin na ale apa hi chartered account masanga hi pan dukan ne khat man chu piha ji talam ho zu hi kuwa ho zu he na azu apa hin every day ai man sumi som tu ma si ana sep ne la pasa ahin sep bata ju an khola last langa chan u chu pe lekha hoi tan sim chartered account ni mu zo hen ko be talab ju pa chanun chartered account mu zo gi ti chu to na lo he na as a parents hi biha understand sa ngai sila brainwash bol ngai apoi modan chuna chi kani asang chun chi kacha kani lekha simnan jangkate ala fi pi dangkate oi on fi pi wang chi oi tho chuna oi dam sai lo kya sei jala na ya chu pathin ho lo ti ho hi ipra ipha zo lo ham tile meile hon pi sem te chabaga thakbaga tambasina khwaida maru ne te na min chu important a gel pi pe no na e o in lekha school kai diu sumdam ta ba ki bol diu idal ha ki diu na ki cho di mo ki chon cho as blessing ne lo na chate phathi bu chana di wasim tile chate fi chu phata pe ngai na fi phata pe ngai aban tel hoila lai kai na lai school ka ti poi mun nga na chi jo se ne ngai phai su mo se di ba thing lang jau se ai na kai na zo i kai na zo se ba he parents ho single him tile hita bong hoi kita na e hoi hing jing pathin ho he tiu cho i tiu chuna ho sa na dim se sana jang kya hin dang kang ka ti kinong ke ma hi ta feel ka nei ta pathin phatei bon ho he na e chun cho to bong phatei chan na di wa hi lang le yang phatei chan na di wa hi o zo ho lung le nan chon ngai na man ting le ipya ini man hotel kha chile ini man pe nga ipe lo ko man so lo he na to bang si thili kita ngai he na ibira mi dong ho sa ha pia phatei sangham tile akita aji wa phatei chong heti ka se don he parents ho si kuma kidil ha pi tho yan cho he and parents ho hi atam zo educated hi lo ya he ha ne educated ho ma anu ma nom je ai se ngai lo phata min na bo so okay na bowling nom chen na san ki pa me to wa zo pu ko na mu the chi ti ngai la hin ase jo hoi ka sama ma zingin e hoi ne ka ma ho dim na ko na ka la do ki nom khat chu min a cha te alo an nei la ang pe na pa na hom ni khana som kha safe pi yong le kum som school hoi salam kai thema sanga chu lak sangan pha jing ama bui ta lo ba government jobs nei ta hi jong la business ta nei ta hi yong le ji suma chu chanu cha pa chu lekha sim sa ti ama ko na ki chi tai mu the ki second point na ka sai nom sei ting elen fi ai selen piu te ti hela hele ama chu fi chu na su long sa hi di pon tin e hoi ya sei nal ta khanum men mun khana kai ding kum khan le abat chai ke ding kum ke la su ma kai sa ki da lo he
ahin tu na hem he zo wang phat the chen de ta sam de pon koi ho hi ta ta yo ho cho hoi moi ti no he pon tin pathen pa wi mi me ma pathen ki ta ta ho ting le hoi se polim na ko na mu te ge khat phat the chang ya ti he tu na che banga che hon jong hoi se la hen chapang hin kho sim na sum la pau it pau tin nei le go sa ngai cha den kho thopi so de ti chu ama ko na I mu the ki khan no ka ga vel sei nong se pon tin hoi ka sa ma ji a chu het the di wa ka ga min pha ki na hin a chai na mo nga dinga hen sapang ho he tu chunga hen metric nan pi sa ai zat ta bang ho me 43 na pen me 43 ai la hin ningkuma na pi ho hi pass percentage sa nam ti ho ni sei pi po vin ni ka sei pi lo jing ki pa ningkuma 100% na pass hin pass hin me 39 na pi hin 39 la hi 29 first division amovin na aban teng le mo hi pi sei da star mark amovin na subject group la subject nga hi letter mark bona chi so ke tam zo hi chi hin na letter mark chi hi subject thum li nga achi so ke venna to kumai 43 to bunga pe hen ange patin pa salawang chun result long hoiden ka ging chai ningko ma sama hoi che dwang ka ging chai chu epid se da lekha kan chimna nong chu thama technique kan khel ki tan na kan khel ki tan he chun tu kumang hi patin pa sal hin position ki jaw lawang hi ka tu pi pen hin patin pa salawang chun hong ki jaw thedam tang ka gel ko mom thoen na a ki jaw hin chu tu pi wang ka sa poi ai wanga chu epid se ningko mang njon serpan sei na sei bang so okru district Kangpokpi district hin na cho ta banga percentage to Halloween mark metsa 94 93 92 science hin muzo di chu ai ho chusan pula jong apha jo nai loi thin nga sena elo Kangpokpi di taute la chusan pul di taute na apha jo phai sunga kai chapong no pha jo lo hi to cho ta bang ki chang jo ti ka sei do na mesan na tu kumang hi tham chat wang match wang chu lekha ka ha sim jevin ka ha sim wala jen exam hall sunga chapong hi exhausted na hi kha win na exam ni me so ni ko hin na tam khat wa hi bia as nasun lal jap ta nasun lal e chu hangi pa fail ren ti na hi lo win na e chu 80 mark si hi mo hin 20 bang school na pe hin na 80 mark la hin hing e chapang khat la ni 75 divang kap mure 76 75 kap mure ti na sei thoen na e au 80 la 75 kap mure ti ngo sei wen na yang la chen bia sal lal wang kal lal tho ve exam hol su ka kai su he ti o ke pau me a hoi ma jing in na school ball dan honan sei da ban a chun ai la hin nan pe ta ve na hi le pass percentage to hoi ma jing in 100% na ti ying in hi le ta sanu cha le mo live ni jong len na result tu na sei tan na it is something na fantastic yong hin na amazing khana yawen patin na pui hoi dan chu ka mu na hi le ai la hin to ai a chai na mo nga dan ka ga do num chu chapang ho hi lai compulsory a he mi te hen 11 nan bol pa na kai dan sa de go le mo nu ma kon se na kai sa gu na lang pe chu amo ka dongin na amo ka dongin e pilunggel na nivam na class 11 kon de hitan na e pitile phana sa avam na ti parents meeting ka ko ina chapang ho jong ka ko meeting ka ne kho me na mo ka dowin na amana say even sir hoi like is on the ham kan ni awa basa gan thi ta nin boy pivin na gan thi ta ka nin boy pivin he ji gan thi ta nin boy pina ma chu kyon pram nang ka zo de nangin ai chu au te ho apa sa experience ne ban au te hon naw te ko mo lekhan paten sim bo i ho school in laya no nan kel bang ko ma sa nan kel poe na kel ta lo de hi na lai 11 hon pi no na ang mo kyong helai mon an sim nang le hin ti ka duk mo mo hin la kyo phala ta pon na ati vin ye chu chapang ho encourage bol na wa hin naw te ho encourage ma mo hin athanu min na chele parents hon ka dong hin na e chen lai mun na kai num lo kha ta le nang ma thu hi mun chu ma na ki chon thei tai de phan hi kan pi in na e ju kin sum la pai tam ta kan chen ni extra coaching kan la ni study material kan bui pi ding lekha sim ni dan akom ne jan pung khat ma khaya tak hi ozo to duty ka powa jingkal pung li khai ka ki tho ko mo men he chana chu kin parents ko ma ga se he gan thi ta kan boi biding kam ke man me tui ta ko hun chu min nang kani sa lo de ti ke ka se ke ma se na kin tui ta ka hun ding mi nang ma ne lo de ke ma man kani ngai ka kyu ke man ka kyu hun chi sin na he parents of meeting cha la school hi ipra ibia chi banga pathin phathe bom tele there is one core value ti tauti sana a reason han cho because chim pem de pathin pathin la ga win na to ngin na esun ko en ngolin taw na kamang wi cha ti en ngolin taw na kamang chile
iho Christian hilo pathin holo ozo ho Hindu ho he en ngola tauna mang jaw kire ho na pathin mal so na jina en ngola te sir to hai cha tin example du hine en ngola tauna man na jaw mu te sir ke ai su yaw ge di ra fasting a jaw ji de su nge chati ngai lu na an nei thi pin pau pathin thil pi ka chan na e chun nu le pa te nangon no ta banga nang na boi pi ta banga koi na boi pi da ham praminang ka bel do ham tin amo pasan ki phal thi na mi chun ka ki pa le jing ai le chi thua ha chai kan chai dei tan oi za hi atha ma man la adham ai level hen chiam dan ho hin upgrade ki go na sir chi banglo hi chi secondary qualify lo hin master chai ngai net chai ngai na phd chai ngai na echin high school hi B.Ed M.Ed chile bal net chai hin na he cho ma mi ni mi thu ma but am min tin adang se wanga chom kala so ke hitan na echin chi mi jo se wang se the pon na khalani mi ni mi thu so qualify mi thu mi li tam qualify hin na la adang ho so qualify jong le amo administration pu te kan coordinator pa hi MSc hin na aba ne langa zo kit le lain aba bi rang hi kit le lain ai ma chu secondary ka yaw sa nom pon ama class 2 below academic coordinator ka pe kin he mistress no hi ven ale among hi be B.Ed mama kin master sai kit le lain na qualify mama je mong he wanga chu PD se da he chun piha ozo siwan ka put up lo de to banga esa ma criteria min na as chi secondary lu thelo na council na sei hu hi chu ngai anom pa na sir ling se la jana bol ki go na hen na golman in nom sa koi pa ding ka ting ke pa men aji chu kan do lo na pen ta chu a min me ki til chu ngai be se ji lo he la pa na hil thei de ling mo upgrade na aji chu cho phai langa oi je man tam dai lo la koi la fai da da ke la lo dam ti chu de ai chu phai langa na guest teacher kan ei de na kol ho oza de sir kol ho na kol ho oza de sa chemistry physics biology maths na choi kol ho oza de kol ho oza chi kol ho hi Bombay Kolkata Delhi mi parents hosin ipiti kol ho omnam te na ta hi enja ka seba sidar ki ti pai mai phaya hi pan sai tai mai coordinator hi mai na esa mo hin aman oza in pi hi oza nga in pi hi na hi chi oza nga ho hin hi chi sapong ho hil du hi na an hil din na je pi di hil dem tele in sei saw le sel na am nan chkatina amo hin khulanga chu Kolkata chu akakal hungji du ana hungji du hin atam jo hi live telecast an bol du mo hena aman la local mi oza thim ta hosin mo supplement hin bol du ti ka se da no pa me a hoi ma jing na ai la hen I chai dei tan I kolim na nom le jing phat chin la ma ka hepon na holim chu ka ngai na hi le na lungna kim lo mai the yung kolim no chunga hen tun chunga hen class 10 onan bol hoi ma man tu ban le ban ha 12 onan bol kit dei tan a chai na mo nga dinga hen ikolim hin ho sung chong chu a hen society ading a hen education chung chang thu a hen pm na pu na le pi pen ta mo hi society na thumok nom na yam school nei khat na hi na hen ne khat na ga sei thei dem parents ko ma ka se do nam pi pen se vim tele sumle pai hol na hi thien sa ngai tin na pa thin lung lei na sumle pai holding go ngoti ese mi hin ko sim ning cha tin ko ka sim de ta yu chena hin tin chele ban ti le hin oza ho pasa hin ozo ko confidence ne utin na aban ti le hin chati holding in ipd se da parents ko advice ko bonam chun igamle nam ma ding hin mitli hung pu hin chati ya ding in tauna mangotin na chati ding hin panhalan lautin na aban ting le George Washington in piha apa in ipd se da azo selo pi akipa pi suna elo Mahatma Gandhi London a lekha sin lai na pi aloy hon copy bon man copy bolo hena amnan che chu akipa pi ho mai hon thu ta sa te thu ta sen akipa pi utin kin society nga contribute ka bon pi pen jadang hi poina echun pi ha oi pu pauli lalin election na bolai ki khial na huili che pa jana ta bang se ho jong chi mi tam tan school chu ama ke school ja phai ka ti na hello mi usi aman ema part na society adinga paimo ta hi thiro ema pat bol so ke te kin ke ma bol din hin bol ka tin adong na ma bol din bol hin tin na hi cha chen in bol khom so ke tele in ja prime minister Nehru se ta banga so hoi de tai na pa tam ta ke a hoi na hom de na ta banga society adinga ka se do no pbm tele high school hin zone min te ka se do no na hin zone min na ki si lo de ai chu nge ali lang sanga aneu apasa hi ka de ka ha de sena aneu apasa hong ke pan de na nge tu chunga hi class 11 na hin
ipiam tele class 11 kon di hitan se parents ho sin chi tabong hi aza pha zo sin jong midong ho sei pi utin na phai cham ga ma ga sim sanga chu na hilai ong hin price ong hom sa he ding hin na ama chi price tu pin koi da taw te hlang pin pathin thu an ki kho khwa na jong ahoya hoi de na ahoya hoi de ti ka sei ka tin helo ahoya hoi hen na thing nga thagau thu an ki kho khwa na jong patan ki bol ne ban te lin hi chi class 11 ho hong kai de ho si ho hin competitive mind nei ho ane thene de wa lung thima khum pi jong ka ha ngai to pi pen na isin ama se pen ho hin aban til le henge min no ita se lo mai thinan te engem chu chu ki nong henge chu alo thilo hinan te na jong sena ebang ki he chi school apa sa hi chapang tu kuma class 11 sim di ho lai school am dan ho hi chapang mi se gi mi som ti taw ti sir mi som ho to wang hi apart from me ma ho hai de ti ka se do no men na is society ko ma ka se do no pin chu hi to awum ji chun lung si tan hung win na na cha ti ki na sim pi ngati na hi na bong hung win na ke man na sim pi ngati pathin pha sa le cho to ma chu pathin ko na ka chan ji chun hi cho tum pan kala no me society an contribute ka bol no mi ti ka se do no mi sir na economical ya balancing hi thene ding na anu mama zingin ya pu SEIKHOLEN TOUTHANG Hand of God Residential Higher Secondary School nei pa doing kholim na how chu ijasu ke tavin alung gel hotam ta hin season ama holim na to chaina pena ko na khat ka adro be ki nom cha hi te ngai lahin I ho hin mi pa mi nu te ho hin til dang madang bui pi sang wa hin kacha pa kacha nuwa ding a hin phat theina ka dal ha pi di hinam ti pa he pathian lung leina cha thu pi sa penin pathian a suma ma jingin ka her ki lo lum be set lo mai the cha po ijam pi di ko na en ngola taw na ka man pe it is something na miracle he ka ti he ki dang ka sa ma jingin cha chu performance hung hoi te di chu ka ta sanin I banga chapang ngai lu hi ama ding advertisement ka bol pi no he pon ni hu ve na ti hin akai thi chan no affordable ma hi na fee structure ho jong chu tun hi put up the pong ka ting zo long phala ma jong put up ka ai me ka se do tilena parents ko ma ka se dom pi pen chu ka me hon chu hung test win na hung test win na adang ato is very unique na adang hoto ki banglo di ka se do na ka en hon chung test fin na ti parents ko ma ka se do nam pi na adang na test to mel kal ha de poiser na very natural na natural hi din long lasting hi din na ka se thim na hi de pon ai chu kan bol jing sai tan na esun KFC nei pa chun ama ingredient chu ipi kil ha ham mi ko ma chi sa se do lo he na KFC na tong ka hin McDonald na tong khat ka hin he chu ingredient ko man se ngai lo he ya ki chi ingredient ko ko ma ka se lo he da chen da ya ka mi ho chu tu yak ti lo test win na chi ting le chun is ta sa dang dam the na di very natural he di ka se da lo he ke pau me za na ban wa chen ama me hi atui dan pa cho result mutawin atui lo thung ni asa vin na cha te wa lo pau cho mala min khong ke di hi in ama wang chen adbu te du he ti cha hi in e chen cha bi khanan cha hin ka tim tunin phat chom cha tuni lai muna khong ke man cha na sung wa hin school japang laya 10 hin pichaya ho to khong kholim ovin 11 kasim dan de te ho to adei dan na phong do ovin abanten head mistress nu in zong ti school function dan ho gom lam tan hin se ni la tuni pan chaina pe na ding a hin school nei pa to khong kholim ho ban lungyal tam ta hin season sapang hin kho sa dan ho le pathina pui hoi dan school mo bolo dan tam ta izavin iza ho zo siu hi I ho wa dinga kila alu na tin pha pathin chan che adem pathe bu pen ti chu agom lama khan sei do kin no ma hi in tunin khong ke man chan ho chan an chain ka ting hita bang phat man tam ta hin kai ke school nei pa chong ke pa thu ka season impact TV Kuki channel thalangin zong achunga hin avel velin ki pa thu kan phun kin na ba na hin chan hin ka phat te ho hin chai tang ka te ka ki pa e inzolanga chun school nei pa sal head mistress ban la student no teng ke holim ven tu hin abana hin school coordinator pa to ke holim chom chan nei hutin ama hi isu pi ho be te ho hi in chom chakhat English an ke holim ping ka ting okay now I give Salmaji to take his time and introduce himself and also what is his post in this school Hand of God Residential Higher Secondary School. Okay, thank you. My name is MAJIPOU KHAMEI. I'm from Tamenglong district. I know I have come a long way. I finished my MSc in Environmental Science from Manipur University and Teachers Education from RK Sanatombi. I hold a Diploma in Computer Application, a certificate. And what we are doing here in this Hand of God Residential Higher Secondary School is, yes, there is a famous saying by Aristotle,
well begun is half done. So, if not in education, where best can we put this proverb? What we are doing here in Hand of God Residential School is we are breaking the ice from the traditional method of teaching. The traditional method, let's say in nursery, they teach, in every school they teach A for apple, B for ball, and so on. But what we are doing here is we are teaching A for X, A for angle, A for arrow, and A for N. So we are breaking the ice, we are developing, we are enhancing their thinking capacity and their cognitive development. So, affiliating to Lead International School, this is the first time ever in all of hilly areas in Manipur that I can say. And it is one of the educational system as I have seen in my past months. The way they gave us curriculum, the way they give us lesson plans, everything is for the betterment, for the development of the child's cognitive. This is just the beginning, and I believe and I can say that Hand of God Residential Higher Secondary School students will shine wherever they go. This I can say because I know the quality, the kind of education, the kind of quality education we are giving them. Thank you. Thank you, sir, MAJIPOU, for your valuable introductions and information regarding your schools. May God bless you in the future. Thank you. I let to hi ipon do ma bongvin chi school ahin asan chin te ho oi zo ho na to an ho adin alin lang ho zo si to kehulim na chan ajan chai utin